Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukunda kandi mugakurikirana ibiganiro byacu. Ndaje ngo tuganire byinshi nyuma yuko mu masaha make ashize aribwo hawaga tombora yuko amakipe azakina cyase azahura mu mikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Amakipe ahagarariye u Rwanda yamaze kumenya amakipe bazahura muri rusange. Amatariki y'imikino izaberaho nayahe nayo muri iki kiganiro tarafite ekipe ya APR Club niyo tugiye kwitsaho cyane muri iki kigano kuko yongeye gutombora inzozi mbi zabo nihe ni ekipe ya Pyramid yo mu Misiri, ekipe ifite igikombe cya Champions League giheruka mu mugane wa Afrika. Tugiye kuganira Ahise urugendo rumeze ruturagaze rute, ese afande CDS yaje kubatangaza iki nyuma yuko batomboye iyi ekipe ya Pyramid. Umutoza Abdulrahim we bimeze bite, yavuze iki, ese abandi bagize icyo batangaza bo batangaje iki? Kendi APR Club ikomeje imyitegura n'undi Pyramid ikina imikino itandukanye ya gishuti kuri iki cyumweru. APR Club ifite umukino wa gishuti uraza kumenya amasaha aho zabera n'ikipe bagomba gukina. Inkera y'abahizi nayo irabura iminsi igera kuri 7. Ndaza kuguhereza update uko bihagaze muri rusange. Ibyo ni byinshi rero tuza kuganiraho na Rayon Sport, tukaza kuba tuyigarukaho turebera hamwe uko yatomboye nayo deko yatomboye ikipe yo mu gihugu cya Tanzania mu ijonjora ryibanze. Ni byinshi byagatswa nyuma y'itombora, turaza byose kubirebera hamwe. Icyo usabwa wowe no kuntiza umwanya wawe, ubundi waba utarakanda subscribe ukabikora, ubundi tukabana muri aya makuru. Wamara gukanda subscribe kandi ugakanda like no muri commentaire tugahurirayo ibitekerezo tukabisangira. Ese nk'umukunzi wa APR ufite icyizere ko Pyramid noneho muza kwisezera kuri insho deko atari ubwa mbere mujya gura, icyizere kirahari cyangwa mwamaze kwiyakira? Turaza kwigarukaho byose uko bimeze, ibitekerezo byanyu nabyo ndaza kuba mbona. Ndetse rero umukunzi wa APR Club agatima cyase udutima tw'umukara n'umweru muri commentaire ntituze kuba tubura. Ari nako mahereza kaze rero aho umuherereye hagiye hatandukanye, waba uri mu Rwanda cyase uri hanze y'u Rwanda, biba byiza watwandikira ukatubwira aho udukurikiye uherereye. Ikaze mwese rero kuba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mu masaha rero y'isasta nibwo ari ya mu gihugu cya Tanzania nibwo shiramwe y'umupira impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF yakoresheje tombora uko amakipe azahura mu mikino nyafrika yaba CAF Champions League na CAF Confederations Cup. Ni tombora rero yahereye muri CAF Confederations Cup. Gusa icyo mabwira cyo nuko muri Confederations Cup ikipe ya Rayon Sport ihagarariye u Rwanda izaba ihura nitwa Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania, niyo izaba ihura na Rayon Sport muri preliminary round cyase mwijonjora rya mbere. Rero ikipe ya Rayon Sport yaramuka ikuyemo cyase izava hagati ya Rayon Sport na Singida Black Stars yo muri Tanzania, izahura n'izava hagati ya Aigle Noir yo mu Burundi, ni Flambeau du Centre yo mu Burundi, ndetse na ekipe yo mu gihugu cya Libya nayo itaramenyekana bitewe nuko muri champion ya Libya ntabwo barasoza, bari mu mikino ya playoffs iri kubera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Championa iri gukijya si playoffs iri gukinwa n'ama ekipe agera kuri 6. Rero izaba ya kabiri idatwaye igikombe cya championnat mu gihugu cya Libya niyo izabihura na ekipe ya Rayon Sport, mu gihe Rayon Sport yaba irenze round ya mbere ikuyemo Singida Black Stars. Gusa bari bategereje byinshi, bari bategereje amatsiko ekipe ya APR Club ko itombora, dore ko indoto n'inzozi bafite muri imyaka ari ukugera mu matsinda ya CAF Champions League. Rero izi nzozi zisa nkaho za guyemo cyase turayita ko ari nk'isosi yaguyemo inshishi, kuko baje kuba batombora ekipe bisanzwe ibabangamira, ekipe batifuzaga habe namba. Noneho mbere bajyaga bahora ku ijonjora rya kabiri, none ubu bagiye gurira mu ijonjora ryibanze, ari ryo jonjora rya mbere ukubitwa uhita utaha. APR Club rero yaje kwisanga itomboranye na ekipe ya Pyramid yo mu gihugu cya Misiri. Pyramid niyo iheruka gutwara cyase kwegukana iki gikombe cya CAF Champions League. Rero bongeye gutomborana aho APR izahera mu Rwanda, zahera mu mukino wa mbere uzabera mu Rwanda ube ku itariki ya 19 cyase 20
makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda uzabera kuri stade Amahoro, mu gihe umukino wo kwishyuraho ugomba kubera mu gihugu cya Misiri bitewe nuko amakipe abarutana ikipe bahereza avantage yari ikipe nkuru ikaba yasoreza umukino wayo mu rugo. Niyo mpamvu rero APR Football Club izaba itangirira mu Rwanda ariko igasoreza mu gihugu cya Misiri ikindi nta ekipe ya Pyramide. Niva rero hagati ya Pyramide na APR Football Club yo izahura n'ikipe yo mu gihugu cya Ethiopia, ndetse icyo gihugu cya ekipe muri Ethiopia izaba ihurayo niyo bita Murandege yo muri Zanzibar. Rwose rero ni urugendo rutoshye kuri APR Football Club, bikaba ari inshuro ya gatatu aya makipe agiye guhura, yaba APR Football Club ndetse na Pyramide. Ni imyaka 3 yikurikiranya aya amakipe atomboranye. Umwaka wa mbere ekipe ya Pyramide yasezera APR ku kinyuranyo cy'ibitego 6 byose kuri kimwe, kuko mu mukino wanze wabereye Kigali amakipe yaranganyije ubusa ku busa, mu gihe umukino wo kwishyura wabereye mu Misiri Pyramide yatsinze cyase yanyagiye ekipe ya APR Football Club ibitego 6 byose kuri kimwe. Mu mwaka wa kabiri rero ari wo uheruka ejo bundi umukino ubanza wabereye nabwo i Kigali birangira APR Football Club inganyije na Pyramide kimwe kuri kimwe. Umukino wo kwishyura ubera mu Misiri Pyramide inyagira APR n'undi ibitego 3 byose kuri kimwe, yisezera ku kinyuranyo cyase ku giteranyo cy'ibitego 4 byose kuri 2. Umunyarwanda yavuze ngo ukora yacira aba agabanye. Se APR ko ubwa mbere yatsinzwe 6 ubugasezerwa imikinyo cya 2 kuri iyi nshuro, noneho iragerageza ibe yakwika amatane be yayisezera. Nibidutegereje na amateka agomba gukorwa, kuko APR imaze imyaka myinshi inzozi zayo ari ukugira mu matsinda ya CAF Champions League. Gusa icyo mpamvu twabyita ko itomboye nabe nuko ku round ya mbere itomboye ekipe ikomeye cyane. Mbere yajya gitombora izo za Murandege, igatombora za Azamu, igatombora izo mu Burundi, igatombora n'izo Somalia za Gadid Kamara byibuka mu myaka yabanje, ariko kuri inshuro kuri journée ya mbere ya CAF Champions League bitomboreye nyiri gikombe ekipe imwe mu zimaze kwandikisha amazina hano ku mugabane wa Afrika, dore ko iyi ekipe ya Pyramide kugeza ubu magingo aya yamaze kubikatisha na tike yo kuzakina imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklebe kizamwaka 2029. Ni ku nshuro rero ya gatatu bagiye kuba bahura aya amakipe yombi. Abakunzi ba APR Football Club rero bakimara kubona ibyitombora benshi baguye mu kantu baratungurwa, ati se bigenze bite, habaye iki? Ati ko dukubiswe n'inkuba. Rero nuko byaje kuba bigenda. Gusa chairman mukuru wa APR Football Club bamwita General Mubaraka Muganga yaje kuba atangaza atenera ubutumwa abakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Ubutumwa yabagenera rero buragira buti yabagena ubutumwa rwose abo bahereza ikize cyase bo bagaruramo ikizere cyuko nta byacitse ntago birarangira. Yagize ati munyemerere mbabwire ko tudatomboye neza, ariko nanone dutomboye nabi. Ati bitandukanye n'ibyo mvuga, ati ndagira ngo mbabwire ko Pyramide ikipe yacu izayikuramo, APR izakuramo Pyramide. Ati abakunzi ba APR FC ibi ntibibace intege. Ayo ni amagambo ya General Mubaraka Muganga, mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Rero akaba yahumurizaga abafana ba APR bamwe bagize ikikango nyuma yuko rwose bumvise batomboye Pyramide, ibintu batari biteze, ibintu bitegaga byibuze ari uko bageze muri round ya kabiri bakumva ko aribwo bahura na ekipe ikomeye, ariko byanze rwose APR ku round ya mbere tomboye ekipe ya Pyramids. Ekipe isanzwe bamera nabi, nta kindi kibateye ubwoba, ntagaruko ari ikipe ikomeye cyase itinyitse ku mugano wa Afrika, ahubwo nuko mu mikino baheruka guhura yose iyi Pyramide yasezera APR, kikaba ari cyo kikango rero abakunzi bayo bafite cyane, bavuga ati se ekipe yadusezereye imyaka 2 noneho birashoboka. Ese APR uko yibatse urabona noneho bishoboka ko yarwana mpaka isezereye Pyramide. Tuhure muri commentaire nabwo tubiganireho, gusa ndababwira ko ibyose bigishoka muri ruhago, kuko ni iminota 90 kuri 90, nubwo ikipe imwe bifite amahirwe menshi kurusha indi, ariko umupira nawo byo
hari aho ugera bigahinduka, ariko APR nawe yagerageje kongeramo imbaraga nyuma yuko nk'umwaka ushize yasezeranye rwose bitewe n'uburyo ba rutahizamu bayo batigeze bigaragaza imbere zamu ngo babasha gutsinda. APR ni imwe mu makipe yiyubatse muri uyu mwaka, yongeramo ba rutahizamu ndetse n'abakinnyi bakina mu kibuga hagati, ariko rero iracyafite ikibazo mu kijyanye n'ubwugarizi by'umwihariko n'izamu, kuko ntabwo birafatisha gusa. Turategereje wabona ubwo batomboye iyi piramide APR yasubira ku isoko ntamenye ikaba yagura umukinnyi we, yaba umudefenseri cyangwa se garde cyangwa se umunyezamu, kugira ngo yitegure neza iyi pyramids yo mu Misiri. Gusa benshi batangiye batebya bavuga ati se iyi piramide bayiroze APR cyangwa umuntu ukora iyi tombora aba ari umureya. Ni ibyo kutegereza tukareba rero niba APR hari icyo izabasha gukora imbere ya piramide. Ibitekerezo by'abantu by'umwihariko aho twapostinze kuri Facebook page yacu hano kuri Sport Room, twagiye tubona ibitekerezo byinshi, benshi bavuga ati rwose ati biragoye ko twayisezerera, ariko se kuki tutasezerera iyo piramide. Gusa ijyari nuko imikino yo iri mu kwezi kwa 9 hagati ya tariki 19 na tariki 21 nibwo iyi mikino ibanza izaba, mu gihe nyuma y'icyumweru cy'umweru zabakinnyeho aribwo ekipe ya APR igomba kuba yerekeza mu gihugu cya Misiri. Rero ikaba aribwo yajya gukina umukino wo kwishyura. Mbibutsa ko ikipe izasezera inda hagati ya APR na piramide izahura n'izava hagati ya Rema Stars iyo ntago ari ibyo, izahura n'ikipe yo muri Ethiopia izakinnye na Murandege, niyo APR izaba ihura nayo cyangwa se piramide, mu gihe imwe izaba ikuyemo indi. Rero ikipe ya APR Football Club imaze iminsi yubaka cyane bikomeye, ihereye no ku mutoza mushya Abdurrahim Talibu yasimbuje umunyaserbia Darko Novic. Uyu munyamaroke rero Abraham Taribu we atangaza ko ari kubaka APR Football Club ikomeye kandi izatanga akazi hariya ku mugane wa Afurika cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga. Aya namwe mu magambo yatangaje, avuga ko ari umwarimu wa ruhago, avuga ko yatoje imikino myinshi ikomeye by'umwihariko amaderby mu bihugu bitandukanye. Avuga ko rero APR ari kubaka kandi akurikije n'ubuyobozi afite abumuba hafi butanga buri kimwe ku bakinnyi ndetse no kubatoza, ati byose biracyashoboka. Ubwo n'ubutumwa rero bwa Abdurrahim Taribu, umutoza mushya w'ikipe ya APR Football Club, avuga ko umukino we cyangwa se imikinire ye ari ukwataka, ibintu byo kuryama inyuma atabikozwa namba. Ubwo rero tugiye kumureba tumusuzume, turebe abakinnyi bashya baguze, kuko haguzwe Memer Dao ukina mu kibuga hagati, hagurwa William Togi rutahizamu, hagurwa Ronald Sekiganda ukina hagati mu kibuga, ndetse n'abandi batandukanye by'umwihariko b'abanyarwanda. Barimo abanyarwanda batutse muri equipe ya Rayon Sport, barimo Adolphe Munyezamu watutse muri Kigali, barimo witwa Pacifique watutse muri Polisi, nabo benshi bagiye bagurwa n'abadefenseri bandi bavuye muri Gasogi. APR rero yagerageje kubaka ndetse no kugira ibyo ihindura. Rero nuko twareba uko izaba yitwara APR Football Club, ariko mu kwitegura n'udiyo piramide iri gutegura ibirori bikomeye cyane bise inkera y'abahizi. Ni umukino cyase ni imikino ya gishuti izaba muri uku kwezi kwa 8, aho izatangira tariki ya 17 bakina na equipe ya Power Dynamos iyo muri Zambia. Nyuma ya Power Dynamos bo bazakina na Azam FC, abakuzizo Police Football Club ndetse na equipe ya Ahise do Kigali. Ariko mbere ko binjira mu nkera y'abahizi kuri iki cyumweru ku isaha 9 mu karere ka Bugesera, equipe ya APR Football Club iraza kuba ikina umukino wa gishuti na equipe ya Bugesera Football Club. Ni ku isaha y'isa 9 nibwo umukino ugomba kuba kuri iki cyumweru. APR Football Club ariko ikomeza kwitegura aya matsinda cyangwa se iyi mikino rwose izayerekeza mu matsinda, kuko n'inzozi bamaranye imyaka myinshi bavuga ko bifuza kuba bagera mu matsinda ya CAF Champions League. Icyizere kirahari, byose birashoboka. Cyambere no gukora akazi neza bakagakorera mu rugo, bakaba babasha gutsinda iyi piramide byuzuye ibitego nka 2-0, bakazajya mu Misiri bafite iyo mpamba y'ibitego byibuze 2
cyase kinyuranyo cy'ibitego birinda ukirinda kuba bakwinjizwa igitego bari hano i Kigali cyase bari hano mu Rwanda, kuko igitego cyanze kiragora kukikuraho hano ku mugane wa Afrika, bisaba kuba hashyizemo imbaraga nyinshi. Rero nyuma ko twagiye tubona tombora ya Real Madrid na Man City nk'aya makipe yari ku mugane barakunda gutomborana, twongeye kubona izindi kipe ku mugane wa Afrika zikunze gutomborana ariyo APR ndetse na ekipe ya Pyramids. Kizere mufite kirangana gute abakunzi ba APR, duhurire muri commentaire. Ndereka mbifuriza ibihe byiza, ariko mbabwira ati amahirwe masa mu mikino iri imbere nyafurika.